kubitekerezaho n'ubu nimba wandika ugahe titiri ivuga ngo kubitekerezaho n'ubu cyangwa se ni none. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo umuruho. Uyu munsi ndifuza yuko nkuko dusanzwe dusangira ijambo ry'Imana buri mugoroba hano mu rugo, nta mwanya wo kurya ibye, nta mwanya wo kubishaka, nta uhari, nta hantu anyura huzuye umuruho gusa, huzuye umuruho agakenyuka. Keretse uri muri Yesu ni uba umeze nk'uri mu kinya, abaho nk'uri mu kinya. Uwo muruho uraza ariko akaguma aseka, akaguma anezerewe, akaguma avuga ngo Yesu ashimwe, ntabwo ahekenya amenyo. Ariko abisi batigeze bakira Yesu agumiza iryinyo kuri mu isi. Wamubaza uti ni ibiki byakubaye? Ati mu isi nta kintu gisekeje nigeze mbona. Soma Bibiliya uzosangamo amadolari. Basi byuze buri gitondo usoma akaverese kamwe uzogakuramo amadolari. Unaho muri social media muzovuga ngo ndumweso genda hano uzarangiza ikikiriyo utarabona ibisubizo by'ibibazo byawe ugake. Amen. Byose ntibizohera we ntaterari ryacyane ntibizohera kuko ibukuyeho damararo. Jere mvuga ngo agiye kare kubera ndavye kubifatika byo twari twipangiye ama projet atandukanye 1 2 3 kugeza kuri kangahe mu bigenje gutema umugome uri umwuka wabitana nduze Imana yanjye n'umugome uko niko ndabyumva muri ako kanya, ariko siko biri. Nasi Imana yigeze uri umugome. Bavandimwe dukunda muri iki gihe cy'agahinda n'urukumbuzi, tubashimiye umutima mwiza mwakomeje kutugaragariza kandi mukaba mukibikora mu magambo y'ihumure, mu gusura, mu gusenga no mu kubana natwe. Duhumurijwe no kumenya ko turi kumwe n'abadukunda kandi dufite Imana idufasha guhumurizwa no gukomezwa no kwihangana. Bigiye gukomeza kubagezaho ku kiganiro kirimo kugenda, kikaba gikomeje kubera hano mu rugo rwa Nayabagabo Bonaventure Dawidi Ashiki. Abasaba gukomeza kutuba hafi mu masengesho, mu bucuti no mu butumwa, kandi dukomeje guhumuriza Dawidi n'abana, tubifuriza gukomera, kugira imbaraga n'ihumure bitangwa n'Imana y'ukuri rugira byose. Banarageti TV na Rose Foundation irabashimira, irabakunda kandi irashima Imana ko ikomeje kubahuza natwe muri iki gihe. Mutubaye hafi y'umuryango, Imana ibahe umugisha. Poste ko mbona ni nziza abantu. Ndategereza ikintu nuvuga nyine gifatika ndakibona. Amen. Ariko nzanibwirira abantu umwana w'umuntu ntagatinde kuri mubiri ico uhitana cyose. Iyi gare ryahagurutse niko tubyita barokuri, sinzi ko babihinduye ariko ni igare iyo ryaje yarirungitse uyu mwana ibyo waratuvuga tukanahemukira ko kigero ko bwije. Iyo yarirungitse nta muntu n'umwe yo kwitambika nubwo yahagarara kuri televiziyo kuri zo gihugu avuga ngo mpagaritse
urupfu rwa nuze ntibikora narabibona cyane kunda benshi shaka kuba ntwana n'agahinda kashira wanje yagiye kandi ko ndavuga ukuri cyonzi cyo nta muntu ntari sengesho rijye rihagarika urupfu ndumva canke ndabona iyo ari urupfu rw'umukiranutsi agiriye isaha yageze agenda amen kindi nabonye imana ntikomanga shaka umufisa amaportaye n'imbwa n'amasekirite yose arinjira ugasanga byabitewe kizondo kimwe amen muri makeya ndabagira inama kandi niyo nzoguma ndabagira nubwo mu gifaransa twize ngo c'est pas bon de répéter si byiza répétition ariko il faut toujours répéter kubera amatwi yacu yumva atebye n'umurundi yitwa nzokira ntebye ariko hariho na nzumva ntebye sinzi umuntu kwa nzumva ntebye urumva sinzi ibyo zirashobora kuzubaho cyane birahari gutubizi kumva kwacu bisaba kurepeta si repetition byo muri korali ariko nubwo rusubiramo reka ndababwiye witinda kuri ibyo bintu bwumviriye rezuma yuko tambukire hano ahari twese turabakire mu buryo bw'umwuka gusa sibyo ariko ibisigaye sineza ko birahobahoba kuko usanga n'abatarari hanini urumva ibyo rero nibyo bituma yenda iyi message ni ya Westland cyangwa za Lavington ari mu bakiri birashoboka ko ariho natumwe abantu bakayose nibazo ari ibintu byinshi bagundiriye amen ariko sindi ko ndavuga ibi by'isi gusa ubutunzi n'ibindi oya hari ibindi tugundiriye by'ububwa tugendana nabyo tubanye nabyo imyaka myinshi gasanga umwe akanwa karabutse cyane gahora gasohora n'ibitari byo bigasohoka aka kanwa reka gakizwa ni muri ubwo rwego nabivuze ibi bintu wikomeza kuba concentré ku bihuha wikomeza kugendera mu bigare kwibizabu ni amahonero gusa gutegereje nta kindi sibyo radi tube sérieux tellement que umuntu akuraba akavuga ati bite ukiza no muri ya mushene byagenze gute itukikubona rero kuko nawe aho ruza ukabashiramo akariro usanga bavuze itorero barishize hasi nawe ugashiramo kandi ariko nanjye ndabizi ngeze kuramya hariya ndabizi reka mbakukuri mushene nawe ukabona ashizemo akariro nawe nawe utaniye na satani kibaza amen ese nimwibuka ko Petero yigeze kwitwa shetani ese yari shetani yari inshuti ya Yesu ariko rimwe yigize umubire aho uzoja hose nzojayo Yesu aravuga ngo shetani mvino nako kanya ahindura izina yitwa shetani nako kanya gusa ibyo shetani ni ryabandanije rero nawe wirinde kwitwa izina ube uwa Kristo bikomeze uko paka mwisho twite kuvya destination bivuga gute iherezo ryacu turitekerezeho niba ugiye muri shambiro ry'ubuntu ukaba uri wenyene abasore usanga bararana cyane none umwanya wo kumedita ariko ahantu hose uzabona ikonu ukaba uri wenyene umedite kuri destination yawe iherezo ryawe rimeze mbega ni ribi cyangwa ni byiza kuko n'ibintu ugira autonuze yawe auto evaluation ni statistique zoroshe cyane kubera blaze uriyize kuva mu gitondo kugeza isaha urazi ibyo waciye niba bikeneye ko umuntu abihishurirwa cyangwa abirondora urabizi wewe genda wikorere evaluation ubwete ariko ibi bintu ndakwiriye kubihe uko nguko niko tuzotuko turaherekeza umukiranutsi y'intwari yacu yaturwanya sindababesha nibwo rukundo uzobugaragaje wakunda Louise amen amen sinzi ukuntu bisobanura kugira ngo byumvikane mu matwi yacu ko amatwi yacu amenyereye kumva ibindi ariko ibintu bikubwira guhinduka ntidumenyereye kubyumva kuko most of abenshi mu babitubwira nabo ntibarahinduka uyu muntu rero biragoye kubwira ngo uhinduke kukwigisha urukundo kandi iyi stage yo hano hasi
n'abaturanyi banje stage y'abamotari ugasanga bose baravuma babwaga agatama icyo duhakaga dukunda kwigisha urukundo ariko je ntabwo ugera mu baturanyi. Amen. Je narabye ukuntu aba banyakenya duturanye nta wundi arimo n'abanyakenya gusa. Umwe yarikuyemo umumama w'umukikuyu muri etage ya kabiri abacako bose ngo ngiye gukomanga bose bamenye ko babuze sheri wawe babwirizwa kuza mu kiriro none wowe yabigize itegeko namutumye ariko ari ukuntu twari tubaye muri uko nguko nyine twe turabasuhuza bo ntibazi gusuhuza sabirebe no muri pro tubamo kuramukanya si ibintu bipfa kumenyekana muri abo banyakenya ntabwo birashaka kumenyerana cyo tuma nabi wabo baje kubaramutsa n'umunsi umwe cyangwa ibintu bagacaho ntibamenyera ibintu byamukururana kandi natwe niho twibera gukururana ni ibyacu hahora abantu byagenze bigenda gute kugira ngo uhorane abantu none muhamuganira mwe musuhuzanya n'ibintu misi yose muramukanya byari umubimbagiwe nambwira rero umuco wacu uratandukanye n'uwacu twebwe sinzi imba gukundana ariko kuko se ntacu tudite gukunda kubera turaramukanya preto nubwo twa dufentana ariko byibuze basi ivyo birahari. Amen. Ariko genda utunganye iherezo ryawe kuko rirahari nibori iryo torero urimo usengeramo ririko riragutraining gutegura iherezo ryawe ribe ryiza. Mu kuvuga simfite kuvuga kwanje gutyaye kwizi kugira abantu bumve n'ingoga ariko mpemu yera adufashe umwe wese asobanukirwe. Gukizwa kwawe ntikube kunezeza pasiteri, gukizwa kwawe ntikube kunezeza fiancé wawe. Nabonyeho abantu bakizwa kugira ngo banezeze imiryango cyangwa banezeze abaparteneri babo. Mugabo agakizwa ariko atakijijwe ari kubwira gusabwa guha amahoro wa mugore ariko indani ntabwo yakijwe acari ingegera yayindi. Amen. Amen. Luiza agiye kare akakanunda kagarukaho kare kanje ako nita kare siko Imana yita kare kuko yo n'umugenga w'ibihe ibi yarabizi biza ataravuka ko azoforana buri muntu we woje impaka nawe urukundo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Amen. Woje impaka nawe Jere mvuga ngo agiye kare kubera ndavye kubifatika byo twari twipangiye ama projet atandukanye 1 2 3 kugeza kuri kangahe yose ubigenje gutema umugome uri umwuka wabitana mvuze Imana yanje n'umugome ko niko ndabyumva muri ako kanya ariko siko biri nese Imana yigeze uri umugome nawe ntuhakane kubera uko utinya urushirwa ariko hari situation ubamo ukavuga atari ku Mana ndakubona nime kubona. Amen. Ariko kuva amaze gutaha amaze kutuvanwamo twabonye akanya ko kuganira nayo iradusobanurira impamvu yabikoze ibi byose. Amen. Ibi rero sinohagarara hano ku maguru yanje abiri ngo ndabigusobanurira mu byumve. Amen. L'important nuko jewe nabyumvise nabitahuye nanjye nzogerageza kubitahuza abaya abisigi ansigi icyo nico gikomeye cyane sibyo rata. Amen. Umuntu yumubwiye ati ndabona uzopfa nk'umuntu w'ime cyane zibi si yaguhitana sibyo yaguhitana bose nubwo yaba ari muri koma abashaka kumubwira ko azobaho siko biri kubera iki kizu turimo kukivamo ni yindi transaction ikomeye cyane ntabwo ari bya M-Pesa na Western Union ibintu. Transaction ikomeye no kuva muri vi imwe uja mu yindi tetuma n'umwana yavuye mu mezi 9 yaramaze yavutse abaje mu yindi monde ararira nko kwicuza nzikiza hajya yarameze neza. Amen. Rero niyo tuvuye mu mubiri ho tuba tugiye ahandi
bivanye n'ukuntu wateguye batazobabesha ngo ubugiye heza aha ni ukuba specific ntiwateguye uru rugendo neza ntiwitwaye neza muri uru rugendo turimo ni ukuri iherezo ryawe ni ribi ibintu biri simple burya n'umujuwera atakoze rukari babyita rukari iyo bafite match baragenda bakareka abagore babo abana babo bakaja hano kure bakaja kwitoza kugira ngo bazakine match bari for biteguye baza amakosa bokora bagahano siko natwe turi muri match aho tuzokina match ya nyuma umuntu akamarama siko bimeze nimwandikishe hakiri kare ukori neza ukori cyiza kuko kiri imbere yawe Bibiliya nasanze irimo ibintu byose uzi ko ari ahantu batubwira ngo nudakora ineza kandi wari muri position yo gukora iyo neza donc babo tadufatike Imana ya presence umuntu ari muri besoin kabisa iyo besoin nawe kubumva yuko mu mutima ugomba kumufasha ariko ukanangira umutima cyiza kiri imbere yawe ugomba kugikora ariko ntugikoze ngo kwiguhindukira icyawe neza cyane icyawe origin cuharura incuro utabikoze ibyo bintu cuharura ibyaha wakira icyo gihe kuko je nabonye kenshi turaharura igihumbi nari mfise uyu yego ndabona kuno umuhijana kuri nakura mu ijana kandi nkeneye 2000 nanjye ndiko ndarondera igihumbi ni guhenda muhamura muri iki gihumbi ibishoboka kandi ubukoresheje imare yumvikana sibyo rari ariko Imana ishaka wanzuke muri kibazo cyuye umuhijana usigara 900 noneho yo ize kuguha plus que arenze urumva arenze ya yandi washaka bibiri ndangirize kuri aka gakuru rimwe twari dufite abashitsi kuwa gatandatu hari kuwa gatanu ejo bazaza umuryango w'abantu batandatu twabuza kubitegurira nta gafaranga twari dufite twari dusigara igihumbi ndabyibuka noneho shara arambwira ati rero jya muri ville kwari kuwa gatanu hanuze kuzuzanya ibiraya ntajya muturwa hari ibiraya bya makeya ukuntu nk'uko umurokore nkanje nibyo kandi koko nayo mpagurutse ngangiye kuzana ibiraya mugabo babantu nzambwiriza ubutumwa bwiza baba niwari umugi n'ibiki byose hari ahantu bya duhurira hatandukanye ndavuga ni mbere ko ngura ibirayi reka manze nkubitire hari muri uko kugenda mamagagwa n'umumama w'umupasiteri w'umukikuyu dukorana umurimo ahantu hari aho chosen generation arampamagara arambwira ngo umukozi w'Imana hari mwene wanyu ngahagize ikibazo akeneye $500 urumva avuye Isiri aje kuraba mwene wabo kumbe ni mu Nigeria nawe umukozi w'Imana yarazi ko ndi mu Nigeria yibaza ngo rero turavukana nuko Imana yakoze ati rero ntumbwire ko udafite 5 kwera umumotari yabuze amahera muri kwera telefone grand frère wiwe telefone yirazima kandi ntaza hapo arindire ko telefone yishirako kugira ngo aze kuriha moto umumotari nawe ashaka gusubira inyuma aravuga ngo kikapo ndagitwara cyarimo ibintu byose tamaye 5 ndagitwara uyu mugabo mu Nigeria yitura magaze akakioske kari ngaho ni umumama w'umukozi w'Imana amugati mfasha 5 ngume ngaha basi grafene yasubiza ku telefone araza kuyagusubiza arabwira ngo ya baro mwene wanyu reka ndamuhamagara nifite igihumbi kiye kugura ibirayi kubera ejo tuzakira abashitsi tuye numva nicuzuye fantadesa umva bakora imibara ya mibare na rumva noneho ampamagara ari sure yuko hano hatobura 5 umviriza ikintu cambaye ko ndije nyene mwibarabara ngiye kumubwira ngo ntayo mfise umwuka w'Imana kandi abwira murawusaba ngo abane namwe ariko ntabwo mumuzi hari bya kuvangira ibyo utashatse ukabikora utabishatse arambwira ngo utavuga yuko udafite 6 kuko ufite igihumbi muri MTS jewe rero sinovuga ngo imbaraga zanjye nasanze namubwiye mubwira mpe nimero uwo motari ndamurihe bihere nuko nasanze namubari ako nibyavuye muri jewe no bihana umwuka w'Imana yivuganiye ni nawe yarishe
uko byagenze nacenda mu kasensa nsigaranya ngahe ni mukate sakate gukora yo bakata cyari igihumbi cyuzuye uko niko nabandanije nza kuvuga ubutumwa bwiza niko buriko burira ndagenda kuvuga ubutumwa bwiza pastor umefika kabisa siku mingi na nini ibintu ngibyo ariko babiri muri inzara yenda kuwagandagura pasakini sutunuye tumandazi atari moja tu tupone injara kanga asubuhi hatujakula aho ni 480 asigaye aho nushaka kwikabusha mukozi w'Imana ariko nkatekereza uko ndi bugwa n'urugamba hano ntatanye birazi uko rero niko nabaguriye fanta byinshi n'irindazi ryonyene nawe wisuzuguje yaragiye agabana hasigara amadesa trani ndayibuka avuga ntahanda muri uraza kwa nizigira umwana w'umuntu wari umunsi wakonje uvandirete nari nzi ko randira ari bucampa amahera birakemuka nitekereza umwana w'umuntu mbere ubwo ubutumwa bwiza ndacakurisha amen alleluya ariko ya alleluya ni hari alleluya yari mu bwo mbandamanutse hamagaye randira ati Jesse nakozinga biga ni konje ihajya ari konje birancanga none garandira ukuntu urondera nk'igihumbi nawe wamake kuri yo gusa ati nejeje ubunyene kandi nta mahera yarafise kwe yaraje kuyarungika uburundi uko nyene aha rero niwe mfise mu mutwe wanje wenyene kandi ngomba gutaha ko harageze saa 11 ku mugoroba umugabo murokore mukozi w'Imana se 230 kwagomba kuva mu senkane sigara amasakombe ndatashe kwa Ruiza ndi bubwire yuko tabirana kandi nakoze umurimo w'Imana kago muzije bintu nkunda sheri ko rukundo twikundanira iyo ncugurwa gusaramye aramenya ko ari jewe nuguru sheri karibu ariko karibu yarankubise mu mutima ndavuga ndasobanura masakombe nasigaranye ntabira ntahanye kandi burije kubyukuri bwari byaranshanze kubyukuri amen ndinjira arikanga shiri none nyine none rwose twicara ndakubarije byagenze neza hari ibintu tuvuga ngo byagenze neza nkuko turaha twikomeje inshuti yacu yaragiye ukabura umuntu akomeye ariko byagera kwirimbi akazorira ukabona aramanutse neza ibizo gutangaza nabyo byo bibaho ni just umunota mikeya nuko byakira gutyo nihagaraho nk'umukozi w'Imana nk'umukozi w'Imana kandi w'umugabo umutware mu rugo ariko ntarizo nimwe nanditse ndamubwira nti sheri ibintu bibaye abaye igitangaza mwe mu ikibazo cy'umunayigeri ibaza umunayigeri yarari Kayole Junction uvuga n'ingoga kugira ngo umwatake abitahure n'ingoga ushaka byumve ariko kumva umuntu adatanye ibiraya tuzotekejo uburamumva gute navuga barokore n'abana beza angaya buhoro buhoro ati nuvuga ngo cyagihumbi cyaheze nyine asiye masase chako yuko abantu babarakijijwe yagukubetuje kandi burukwiye burumeri uzanye ibyakorewe mu mwuka uzanye ibintu ngaha arambwira ati none se jo biragenda gute ngagene nibaza ko biri bukore cyari ukuntu Imana iri bubigenza none yonyaka amahera ni yamakuyere ega sije nabikoze nkamukonvenka yuko atari je yabikoze wabikoze kandi ari je nabikoze none se wafata M-Pesa kugeza aho ushiramo modo passe yawe pin atari ubikoze ariko numva tambaraga zanje zabikoze ko ivyo bidafise ubusobanuro nibyo kumana bise ubusobanuro icantangaje muri telefone yiwe nyene 2:40 bakunda gutanga ubuhamya kuri cyo kintu yakiriye kwanza 2400 mama baye ukana kera aravuga ngo ndumi aya amahera tutse saa 5:50 gutyo ahegereye mini umwe mu nshuti ziba murungikira 2200 abayangaye kuzikuba aracari igihumbi cyangwa aracari bibiri twaguze n'ibindi twongeraho n'utunyama n'ibindi twabakiriye neza
mbabwire bene data uru rugendo hagarara ukore ufise ijana ukemure ikibazo cy'uwa 50 ikibazo ko Imana zishobora kuguha umuntu afise ikibazo cya 1000 shile kandi ufise 100 akuzanira wa 50 arazi imibare Imana izi imibare cyane sivyo ariko uyikorere mu ijana uyikorere ufise 50 uyikorere ufise yayandi yose ufise sikora aba yadukoze ku mahera nta rero ya nta nene ndabizi ibyo nibisa kandi vous raison ari kurufu rwa sheri wanje rwasobanuriye neza agaciro k'urupfu rwa Kristo nasanze ntarinze agaciro k'urupfu rwa Kristo iyo umuntu atarapfa ntumenya agaciro kiwe burya Kristo yamaranye imyaka n'abare bati ndabita bati ariko baje kumenya agaciro ka Kristo amaze gupfa none amaze kuzoka ababwiye ati ariko n'ubundi ndagiye gute ngo dukore ama miracle none turakora ibirenze yende birashoka ko ariko bavuze narasobanukiwe ukuntu gupfa kwiwe noneho kutabayemo kurwara we yaracumitwe agacumitwa hano bagateramo imisumari gake babahejeje gukubita amaraso ava imitsi katika n'ibindi raba amafuti dukora umunsi ku munsi n'amaraso yamenetse mu kababaro nk'akariye ibi bintu birasaba kubwirizwa ubutumwa cyane ibi bintu birasaba kumva cyane ijwi ry'Imana cyangwa ibindi ahubwo igisabwa ni ukureka umutima ukemera amen amen ngo njyewe nibatanyerekwaho iri kosa cyangwa icyaha sinzopfa nihanye reka ndakubwira Imana igihishira kamusambanira umukozi w'Imana ikabukavaringa n'Imana ega n'umubyeyi se wakwemera ko umwana wawe yambara ubusa ikabukavaringa umwaka wa mbere kabukavaringa umwaka wa kabiri ariko ikiyaranje ukanyura aho bariko barabibwirizaho kanahagarara wa muhungu wereka ubusambanyi kanangira ugakomeza nk'uko Farawo yanangira umutima wiwe muri makere kandi akubwira rekura ivyo bibarugunze urazinyoye pe nanjye narazinyoye gaza rese aranzi burya aranzi cyane bari n'abaturanyi twari aranzi nta hantu namwe atanzi nibyo navuze mu mavideo yose by'abuhamya bwacu wewe arabizi live amabina agenda ndamukorera n'ibindi byose ariko mfise igihe nabaye muri ifise n'igihe nabire kwinda bireka nsaba imbabazi kugira ngo mbane n'abantu amahoro ariko ntereye mu rugo iwanje nibaza ko ari abagabo bangahe bavuga amabi bakoreye abagore bangahe aremera agasengerwa akaba bishop ariko akavuga ati ibikameme madamu namusabye imbabazi ikabirangirira ntabwo ngiye kwandika ubusa imbere y'intuze noneho twe twagiye no kuri social media ibyihebe tama akavuga ko yafashe nawe umugore ibi bivamwe amasomo akomeye sindakubesha emera intege wirata intege nke zawe kugira ngo imbaraga z'Uwiteka Imana yaje zibe manifeste mu buzima bwawe nta handi kuko niwirata imbaraga zawe urazifise se wowe muri uru rupfu nanjye nzajya mpagarara mvuga ubutumwa bwiza kandi mwumve ko ndabuvuze mfise ubuhamya burenze ubuhamya hari urabura umugabo muri mwebwe cyangwa urabura umugore cyangwa fiyanse abo bo barahari ntabwo babura amapoto mukunda kuyagonga mwihangane ko bazabemera kera uwawe ntabwo araboneka basta baragonga amapoto kubera babakundira kuri social media Facebook akakwandikira ngo nukuwe ngo nenda gupfa frana mubona ni ifoto gusa ntuziye yenda niba ariwe cyangwa atari Pascal yakundiye niba ari Facebook sinzi amaze kuzara mwihoberera hajya kuri Simba kucira muhobera kandi ni Pantecote asanga yamusomye
ako gafoto rero agashira kuri profile bica biba bibi cyane birasakuza mu rusengero kubera bakundanye gukura banza umurabe ushobora gusanga bisi ibikovu yahishije kuko selfie ziyaziduhisha niyo bikoze nta mavuta agaragara siko bimeze rero yo abisize bya bisima ni sima bakita ni foundation hasi tubyite gutiro rero si foundation niko sheria fondation urishitse nta tashija ko sindababesha raba rero umuntu kuri Facebook ushobora no gusara ati nguyu marayika mbonye igitondo kimwe adukura avuga ati narongoye ni jini sohoka wamusohoka kuko wakunzaga picha wabonye amen amina ariko ngaruke ngaha hantu pastor wacu Jean Pierre tumufate mu maboko suka adafite izo mbaraga z'Imana ariko reka tuba amaboko tube sibyo ratamuye tuba amaboko kuko ibyo mbona hano hanze bo bikoreshereza utumwa kandi bari mu masaro yabo ntibajya bagwana cyane bikugira gusa n'umuntu hajya nawe usengera hajya ayo erega amakuru nayo none se wowe kwasengera ayo makuru yakuye he we niwe wakagombye kumuha amakuru amen reka tube solide dufatane amaboko duhuze umutima n'inama Rehoboth izamuka ije kuyindi ribu ico gihe bazatugarukira ntituzabagarukira amen amen n'abadukurikirana kuri social media n'ababwiye kuri na Great TV yacu yanje nabwiye ngo mugende gahoro kuko pastor wacu nikijijwe mwe shetani uceceke mu izina rya Yesu tuzabacecekesha kubabwira ukuri kandi ukuri ni kubageramo kuzoba bakira narabibonye Uwiteka aduhana umugisha Uwiteka reka duha amahera cyangwa duha amafaranga uyashaka para amahera n'amafaranga menshi bivana n'igihugu cyiza uturukamo amashiringi muri akene haleluya sinje guhanura ariko akira amashiringi kibuze base niki kiriyo ukivemo uri inzu rega amezi 2 ni menshi 3 umutahe waheze uko ribaza nimbe uzoja gikomba rega nakubari soma Bibiliya uzosangamo amadolari basi byibuze buri gitondo usoma kaverese kamwe uzogakuramo amadolari unaho muri social media muzovuga ngo ndumweso genda hanu uzarangiza ikikiriyo utarabona ibisubizo by'ibibazo byawe ugake amen byose ntibizohera we terari cyane ntibizohera kuko ibukuyeho damarara izosigaho dukeya dukomeza kugushyonda iwe yigumiye Uwiteka abagirira omeza mami singedege nyene umbe hafi mu rugendo rwanje iyo ngusabye Yesu kuzi wanje ubwo mbashaka ko amara ubwoba munyabyaha umfata unkomeze kuko nshidikanya sinkora ibyiza singikora ibya yaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha singikora ibya yaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha iboneye urukundo rw'umukiza ariwe yanshunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu bisi bose nageza watanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose nageza watanga ubugingo bwe amen.
iyo muririmbyi yaravuze neza ngo je ndi imbere yawe ndi umwana muto icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose ni ukubaho kwanjye mu gihe ngeragezwa muri iyi si nkomeza mwana singende jenyene umbe hafi mu rugendo rwanjye amen amen. Yesu ni wo kudufata amaboko Yesu ni wo kudushoboza muri uru rugendo kuko ntibiba byoroshye ibitubabaza birakomeje kandi turacyari mwiza ariko icyo twizeye ni uko hari igihe tuzoshika mu ijuru aho tutongera kubabara ukundi aho igice cya gatatu iyo ngusabye Yesu uji wanje ubwo mba nshaka ko wamara ubwoba amen muri uru rugendo dufise ubwoba iyo turi mu nzu zacu dufise ubwoba bw'ibihe uyu mubiri urababara turasonza tukababara baradusaba tukabura icyo tubaha tukumva ubwoba ariko wowe yaciyavuga iyo ngusabye Yesu uji wanje ubwo mba nshaka ko wamara ubwoba amen Imana ibamara ubwoba muri uru rugendo turimo uje munyabyaha umfata unkomeze kuko nshidikanya sinkora ibyiza singikora ibyo najyaga binezera ubu nkora ibyo ntikorera harageze ahantu avuga ati ibyanezera ibyo byose narabirambiwe ubu rero singikora ibyo nikoresha ubu nkora ibyo wowe unkoresha amen uniboneye urukundo rw'umukiza ariwe wacunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo uyu ari ukiranuka mu bisi ageze aho atanga ubugingo bwe amen uwo Yesu wacu yari mu ijuru ku Mana Data ariko arabona uko mu isi bimeze aremera aramanuka aha bari bahitishijemo abantu bati ninde yogenda kuducungura abinyabugingo byase abakerubi base abamarayika base ariko Yesu ubwiwe aramanuka ubwatwebwe yabona tumerewe nabi muri iki gihugu avuga ati genda giye kubacungura Yesu yaraje kuducungura kandi hageze igihe akora ibikorwa byiwe neza amaze gukora ibikorwa byiwe neza asubira ku Mana Data aravuga ati simbasize mwenyene yabasigaraniye umwuka wera uwo mwuka ni wo kwigisha uwo mwuka ni watuma umuntu afata igihumbi yari afise agiye kugura ibiraya akabona ko yatanga ahantu uwo mwuka wera ni wadushoboza muri ubu bugezi je ndifata ndavuga nti kubona ndi kubyina pasiteri ariko byazamuka nkabyina nkahita nongera nkicara ariko icyo gihe twarabyina turanezerwa hari umwana umwe wari wagize anniversaire amuremera ibirori aravugana n'abandi bakeya amuremera ibirori aravuga ati uwo mwana tuzova kumuremera ibirori akishima yakundaga ko abandi bantu bishima no mu gihe we umureba ukabona ntameze neza kuko atangira kurwara umuntu yarabibonaga naramubajije ni uko ndeba utameze neza bimeze bite arambwira ati yewe ndumva ntameze neza maze iminsi numva meze ukuntu wazagiye kwa muganga umve ngo ndareba mu nyuma mbajije muzehe ati yewe terega naguze imiti ati ubu hano arimo arayifata ibintu nkumva biri bugende neza bwacya ameze gute bari gufata imiti ngo ariko nyine umuriro ni wa wundi ntabwo byumvikana muri makeya ukuntu mu cyumweru kimwe mu kindi akadukurwamo byumvikana kuri twebwe ariko imbere y'Imana birumvikana kuko yarabiteguye irabiduteguza rero kuba byaba birumvikana Imana birumvikana kuko icyaha cyazanye urupfu ariko hashimwe Yesu wahinduye urupfu akarugira irembo ntirube rugiherana ariho abantu bahora bashima bati Yesu warakoze ntitwari kwiruka inyuma y'inuma n'intungura ngo tubivemo twari kubona n'inka zo gutamba kambabwire ko twebwe tutari tunabyemerewe
twari tubyemerewe, uretse aba Yakobo gusa bonyine nibo bari bemerewe gutamba, nibo bantu bari bemerewe gushyikirana n'Imana, ariko nabo bari bafite ikibazo yo Yesu atazi. Nabo bari bafite ikibazo gikomeye cy'uko bapfuye nabo nyine ntibajyaga mu ijuru, keretse umuntu Imana yakeneraga ikaza kumutora yambaye n'utwenda twiwe. Eliya na Enoke bagiye n'utwenda twabo bari mu ijuru, n'utwenda twabo yarabakeneye iraza irabatwara, banza gutwara Enoke. Enoke yahoraga aririmba ibigwi by'Imana, akavuga ijuru uko riri, akavuga yabona abashyitsi nk'uko agatangira kubabwira amakuru y'ijuru. Umunsi umwe abamarayika bambara umubiri barahaca, arabaganiriza ati mwaba muzi amakuru y'ijuru? Ababwira ijuru kandi ari abamarayika, ababwira amakuru y'ijuru, ababwira amakuru y'ijuru, ababwira amakuru y'ijuru. Abamarayika barabagaburira kuko bari bambaye imibiri, bararya, barangije bataha mu ijuru, batwara amakuru mu ijuru bati hari umuntu mwiza avuga ijuru nk'uwaribonye, avuga ibyiza by'ijuru ku buryo uhakumbura kandi ukihava. Imana irababwira ati ubutaha mukajyayo ntimuzamusige, muzaze mumuzanye nanjye murebe. Baraza bambaye umubiri n'ubundi, bararya baranywa, ababwira amakuru y'ijuru n'ubundi, ababwira ukuntu imihanda ari izahabu gusa, twebwe aho bikozwe n'amasima n'amagoda, bo byo bikozwe n'izahabu gusa. Avuga ukuntu ururembo rwose uko rwubatswe, uko bano Bakenya bubakisha bino bibuye byabo, bobo cyangwa twebwe tukubakisha amatafari y'ibyondo, bobo bubakisha amabuye yitwa yasipi na sardonikiri. Ayo ni amabuye abengerana na diyama. Ibaze umujyi, isi yubatswe n'amabuye ameze uko. Avuga uruzi, ababwira ati munsi y'intebe y'Imana haturukamo isoko y'uruzi rw'ubugingo. None ibigiye ati irakomeza ikagenda igasuka mu nyanja y'ibirahuri. Avuga bati none turatashe, waduherekeza? Arabaherekeje. Abadamu murazi ko bakunda kugarukira hafi, sinzi ikibazo bafite. Bose uzarebe ntabwo ari bo bageze umuntu kure, oya umupapa niwe ugeze abantu kure. Bakurikije umugore wa Enoke, ngire ngo muka Enoke rero agira gutya asubira inyuma, babonye amaze kurenga bitera amababa. Enoke arabareba ati bwa bundi mwarabamareka ati ca hano twagiye. Ntibamwambika amababa, umwe afataha undi afataha, baramugurukana na bugingo n'ubariyo n'uduhuzu twiwe. Eliya Imana yaramukeneye, abona ko arambiwe akazi, abwira Imana ngo gupfa bindutiye kuba. Umugore anyirukankane ashyireho igihe amatariki ngo izuba niri burenga atanyishe. Aryama munsi y'igiti cyitwa umurotemu, yisabira gupfa. Umurotemu ni igiti gihora kijojoba, amate yacyo akuguye ku mubiri urapfa n'ubundi. Numva kuryama munsi y'igiti cy'umurotemu yari ari kwiyahura. Igiti cy'umurotemu igitangaje cyahora kijojoba, ariko ako kanya kirakama bicongera kurekura amate yacyo. Arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho, agakenyuka, avuka ameze nk'uburabyo, maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Hepfo ku murongo wa 5, ubwo iminsi ye yategetswe, umubare w'amezi ye ugategekwa,
ubwo iminsi ye yategetswe, umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi ukamushyiriraho urugabano atabasha kurenga. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo umuruho. Uyu munsi ndifuza yuko nk'uko dusanzwe dusangira ijambo ry'Imana buri mugoroba hano mu rugo, ndifuza yuko twongera tukaganira, ariko tukaganira kuri iri jambo rivuga ngo kubitekerezaho n'ubu. Nimba wandika ugahe titiri ivuga ngo kubitekerezaho n'ubu cyangwa se ni none. Abantu kubera yuko tudakunda ijambo ryitwa gupfa, nkuko nabibabwiye ubushize, nyine iyo ubivuze murangana, abandi bakarakara bakakureba ukajya ugira ngo ni wowe uzabica. Reka da, umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Arama igihe gito cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Avuka ababaye, ibyo twarabivuze, avuka ababaye, yageze ku isi ahita yerekana ibimenyetso by'uko ababaye, yewe akarira. Iyo atanarize werekane ko ababaye, baramukubita kugira ngo yumve ku isi ageze ahari. Kandi barabona karareba karakanura, ariko ngo kugira ngo kabe gafite ubuzima nuko kabanza kakumva umubabaro, bakagakubita kugera ubwo uri umubyeyi ukumvira impuhwe. Ni igihe gitoya cyuzuyemo umuruho, yarangiza agakenyuka. Yobu ariko ari gusubiza bagenzi be bose bamubwiraga amagambo yo kumubwira ngo erega Imana uri kuvuga, Imana uri kutubwira, warayihemukiye, wayivuyeho, wakoze ibyaha, none kwihana byakunaniza iki? Erega njyewe ari njyewe. Elifazi yaramubwiye ngo ari njye nashaka Imana nkayegurira ibyanjye byose. Umenga ntiyigeze ashaka Imana, umenga ntiyasenze. Kandi Yobu niwe wari umukiranutsi batangira ubuhamya bose. Yobu yari umukiranutsi, agace kose bamwita Yobu umukiranutsi, izina ryiwe rikaba iryo ngiri, akitwa Yobu umukiranutsi. Ariko nawe agiye kubasubiza arababwira ngo erega umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Gukenyuka ndiko ndi kuvuga ntabwo ari ugupfa ku myaka. Abenshi baravuga ngo iyo upfuye utagejeje imyaka 60 ngo buryo ubukenyutse. Haba namo niyo upfuye ufite 100 ubukenyutse, kuko gukenyuka ni ugupfa utagejeje imyaka. Imyaka Imana yari yarageneye abantu ni myinshi, none dusigaye tubaho tugasazira. Umuntu agasaza afite imyaka 70 cyangwa 60, ukajya kubona ukabona yarunamye. Hariho abagabo Imana yabeshejeho babaho imyaka, Nowa yabayeho imyaka 950. Imyaka 950. Ni iyihe proje waba utarakora wateguye? Ariko ubu ngubu uriga, mu gihe ugize maîtrise y'ibintu bize, ukabugiza imyaka hafi 30. Ubwo aho niho umwana aba atangiye kuvuga ngo ndajijutse, reka njye hanze njye gutangira kumenyerana n'abantu. Mu gihe agiye kumenyerana n'abantu 40 ikabigezemo,
40 mu gihe igezemo, ako kanya mu gihe atangiye gushakisha 50 ikabigezemo, akaba agiye kugera mu myaka ya pasiyo, akarwana na pasiyo. Umwana w'umuntu arama igihe gito ndetse cyuzuyemo umuruho agakenyuka. N'umuruho nta mwanya wo kurya ibye, nta mwanya wo kubishaka, nta uhari, nta hantu anyura huzuye umuruho gusa, huzuye umuruho agakenyuka. Keretse uri muri Yesu niwe uba umeze nk'uri mu kinya, abaho nk'uri mu kinya. Uwo muruhu uraza ariko akaguma aseka, akaguma anezerewe, akaguma avuga ngo Yesu ashimwe, ntabwo ahekenya amenyo. Ariko abisi batigeze bakira Yesu agumiza iryinyo kuri rindi. Mu isi wamubaza uti ni ibiki byakubaye? Ati mu isi nta kintu gisekeje nigeze mbona. Hari umugabo twari tuzinanye, iyo yabonaga umwana we ari guseka yahitaga amukubita. Uraseka ibiki? Hano mu isi niki kintu gisekeje gihari? Yesu yari ataragera muri we, ndabimenya, menya yuko Yesu yari ataragera muri we, nangira kumubwiriza iby'ubutumwa bwiza. Bene data, shuti z'Imana, mwibuke yuko umubwiriza avuga aya magambo. Umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere aravuga ngo, umubwiriza aravuga ngo dore byose iby'isi byose, ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru, cyose gifite umwanya wacyo. Umurongo wa 2, hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ninshaka ngarukira aho ngaho nubwo umurongo wose nawurangije, kuko hepfo akomeza havuga ngo igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Igihe cyo gutera amabuye n'igihe cyo kuyarura, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Ikintu cyose munsi y'ijuru gifite igihe cyagenewe. Yobu yavuze ngo uwo muntu wamugeneye imyaka yo kubaho uyishyiraho, igiraho igarukira. Iyo myaka warayibaze, amezi ye yaraharuwe. Reka nkubwire ko iminsi yawe yaraharuwe, ishyirwaho. Keretse ari Imana ikongereyeho, nk'uko yongereyeho Hezekiya, ijya ibikora. Ariko ubundi iminsi yawe, amezi yawe, amasaha yawe uzamara hano mu isi araharuye. Ikibazo cyacu rero, tuguma turwana no gukurura isi ikatujandika mu byaha kubera gukwegana n'ibyayo. Turi gushaka amafaranga, tugashaka n'atari ayacu, tukataka n'atari ayacu. Turi gushaka amasambu, tukagerekaho n'atari ayacu. Turi gushaka abagore, tukagerekaho n'abatari abacu. Ikintu cyose uri gushaka kugereka, ibintu byose uri gushaka gufatafata, ntabwo ariko bimeze. Hano mu isi uri umushyitsi, uri n'umusuhuke, waravutse usigaje gupfa. Ahubwo ibi ngibi bitekerezeho, bitekerezeho. Mose mu ndirimbo yiwe yaravuze ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi ngibi, ngo bakita ku iherezo ryabo. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Umunyabwenge wese nuvuge ngo uzi Igifaransa, Igifaransa urakimanukana neza. Mutama yavuze ati mfite kuri izo ndimi iti wenda nziho 50%. Ariko nuzi Icyesipanyol, akamenya Ikidage, akamenya Icyongereza neza, akamenya Igifaransa neza, akaba afite amadigiri, arayamanuka. Iyo cya gihe cyagenwe kigeze, ntabwo bireba ngo nibwo akibona akazi. Uramanuka neza udateye amahane. Ya madiplome ahita ibipapuro bisanzwe. Ntihagire ikintu na kimwe kikurangaza unanirwe kwita ku iherezo ryawe. Umugabo ejo wundi yabonye akazi, ngire ngo ni umugabo w'umuhinde.
muri ya ndege iherutse gukora impanuka, yabonye akazi mu Bwongereza n'umugore we arakahabona, yari yakoze ageze aho aza gutora umuryango, ariko nyine n'umugore we yamushakiye akazi kanabonetse, aza gutora umuryango ngo bimuke, barabaherekeza neza ku kibuga cy'indege. Umugabo yari umudogiteri ngirenga, yewe bamaze guhaguruka indege biraguye bahita barapfa. Akazi yabonye ntabwo isi yaretse ya saha yiwe, ntabwo yaretse ngo abanze ashike ku kazi cyangwa abanze agira aho abatuye bashobora gukorera ikiriri. N'ubu uri mu kirere isaha yawe ikagera uzagenda, n'ubu uri mu muhanda uzagenda, nta muntu uhitamo aho agendera, duhitamo aho tugendera. Hari ibintu byinshi twakora ariko ntabwo uzi igihe uzagenda. Iyo uba umunyabwenge wakamenya ibi, wakitaye ku iherezo ryawe. Muzehe yabivuze ati itorero ni ahantu dutegurirwa kugira ngo dutegure imisi yacu. Uko ni ukuri. Niba uri mu itorero uzi ko uri mu munyenga, niba uri mu itorero uzi yuko urwanira intebe gusa mu itorero ry'iwanyu, uzi ko ari ukurwanira intebe gusa, hariho abandi barwanira ubupasitori, abandi bakarwanira ububishopu, abandi bakarwanira iki. Ariko iyo uri umunyabwenge ntabwo wakitaye ku ntebe, wakitaye ku iherezo ryawe. Aravuga ngo iyo b'abanyabwenge baba bamenye bakita ku iherezo ryawe. Icyampa wowe turi kumwe hano turi kuremesha muzehe, nubwo yatubwiye ngo twe kumugarukira, twigarukire ko ku byaha byacu, ku buzima tubamo bwa buri munsi, igaruke ko. Haleluya. Imana ibahe umugisha kuri uyu mugoroba, kubitegura, kubitekerezaho n'ubu, kuko dushobora kumanuka ukabura agiye cyangwa njye nkaba ndagiye. Kubitekerezaho n'ubu ni nona, hanyuma ugahindura ingeso zawe. Emera guhinduka kugira ngo utegure aho uzajya. Ubu amahirwe dufite, Yesu amaze kuza urupfu yarugize irembo. Ubu mama Ana yaruciyemo arasohoka. Haleluya. Ajya aho yateguriwe kuba agomba kuba ari. Ariko urupfu rwabaye irembo ntirugitinyitse. Mu isezerano rya kera rwari rutinyitse, kuko abizeramana bobo barapfaga bakanafunga. Ugapfa, wamara gupfa roho yawe ikanafungiranwa. Yesu yabasanze bafungiranye, arangije yambura ifunguzo Satani, arangije ngo akingurira abera bose arabazukana. Ariko mbere abo bizeramana, abo batambaga ibitambo nabo babyemerewe, barapfaga nabo bakajya ikuzimu bagaheranwa n'urupfu. Ariko urupfu ntirukiduherana. Niyo mpamvu ntabwo babw'urupfu kubizera Kristo Yesu. Kandi ibya hano mu isi rwose nubwo ubitinzeho, kuko ariho wavukiye, ariko umenye yuko si iwanyu. Ubitinzeho ariko si iwanyu. Urashaka amazu meza ariko ukanapanga ko abana bawe bayabamo, ariko ntabwo ubizi, ntabwo urisire ko ayo mazu ari abana bawe bazayabamo. Hari abagabo benshi tuzi bagiye basiga ibintu bazi ko aribo bazabikoresha, birangira atari ababo babikoresheje. Ibyo binyazwa bitwarwa n'abandi, bikoreshwa n'abandi. Ibyo umuntu ashaka agakora ibyaha yirushya, aba yiruhiriza ubusa. Bibiliya Salomo yaravuze ngo byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Kandi niwe wari umutunzi, na bugingo n'ubu ntawe urambara, ntawe uragira imyenda myiza nka Salomo, ntawe uragira ubutunzi nka Salomo, ntawe uragira ubwenge nka Salomo. Nta muntu uragaburira abantu benshi
batonda ku meza iwe buri munsi nka Salomo. Umunyabwenge yakamenya ibi, yakitaye ku iherezo ryiwe. Twunamika amaso yacu dusenge. Mwami, dutekereje ibi kandi muri aka kanya twumvise ijambo ryawe, buri wese araryumvise, umukuru n'umutoya bose baciye bugufi imbere yawe. Turinginze kugira ngo utubabarire ibyaha, aho twagoretse inzira zacu. Amaraso ya Kristo Yesu atweze, adukureho ikizira cyose, kugira ngo tubashe kuba imbere yawe dutunganye. Ubwo uzatwishyira tuzazamukire mu bwami bwawe. Mwami, urakoze. Ngwino buri wese umujya imbere kugira ngo abashe gutunganya iherezo ryiwe. Muri byose tuze tubone ukuboko kwawe, kandi tuzakubone mu maso, amaso mu yandi. Ubwo umuzuko uzabaho w'abapfuye bapfiriye muri wowe, natwe tuzazamuke tudafite ipfunwe, tudafite ikimwaro mu maso yawe. Urakoze kuko wumvise gusenga. Ngaho komeza kubana natwe muri byose, kandi ubane n'umuryango dukomeje gusenga, kugira ngo imitima yacu uyiremeshe, imitima yo mu muryango uyikomeze, kandi ukomeze kudufata mu mugongo Uwiteka we, kugira ngo tudatenegurwa n'urupfu, kandi nyamara twese ariho wagennye ko tugomba guca. Ndakwinginze kugira ngo ugumane natwe muri aka kanya n'igihe kizaza. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.